Kuilana sini media channel no paikle hambai tei bubaga no ya paro sentini atongsa press meet tamle bali ma khai kai male sentini saimano 17 tarik September 2022 ini tei purbo din ka hamdin Bishwakarma din ama hai salo atongsa mobile klom nai gei serang satini channel no mangkha je sini di pramat no sil sagei sini working president of Sumi Mengtui, tei sini orang jara Surjo Patel Mengtui je allegation kasamani. Actually abo totally baseless, batakal news. Abo ni bagainya, sengkisa reply ini bagainya sengkini orang press meet kaya di nangka. Mungkin sini ini press meet tu manja kasini working president of Sumi Deporma, Kolangpur Block Committee YTF ni sini president office Deporma, tei yang sini Krishnapur Block Committee YTF ni Presiden, sini Sopon Deporma, sini Ungklo Tongo, sini Mungia kami sabjuna ni borong chairman, tei borong karibel, sini District Block ni Jotto YTF di Pramut ni Wayar Sok Tongo, tei koroksa ni Ungklo Tongo ani YTF ni District ni Vice President Ranu Deporma Tongo, tei Jotto non kai mangga kai Oke apa isi sini oma haki ereng jadi ini sekarang saat itu news lumani sini takut osuk depor mani egenso sengoro no menuman kha news video footage osuk depor mani foto rizak edit totally edit kaijak tei o jaga video kisa misa age ni kesam bike rally khaimani oma hai video footage one edit khaigei jadi pramak no sil samani ama belai kena saya kelayu. Hingga orang serai ke sini press meet di sini sana musuh ang Koroksa district ni presiden ang YTF ni sini di Pramat no yak si sulsa kamane sini buka grano boni kami sanai manson manno sebagai mani kelayu sini di prasana dong so khaina ni kaisa mu cokranto aboni bagina ang sana mutu serai kai sing oma haike jodi bus kanggo ereng oma hai news basis news ro jodi ritong kake sing abono bus kanggo sing jawab ina bagi sing baun aboni bagi nang sai lagi sana musuku tini ni je news nubu yang belai kena kha khamkha sini oboisoi oma hai rote bus kanggo tong khangkai sing abo hai no mamu thagnai poske tai sinoro moi assembly ni khobjak tai khrob ni bumui bo akhani kok kami silchamani abo bong tin khnai ni abon di media pas dong sanai sini taho para sudah betul jawadia dai sini taho para tongo online diploma bo api soni bus kanggo kok thani hirong liwana abon bagi bong thani na kok ma ke sungine medicine no ada pernah hamba ini Haiman Pajak sini Pansipati district ni member Surendro, tei YTF district ni president Sarpat Hamba, tei bon kore Haiman Pajak working president also, tei Haiman Pajak block ni YTF block ni president Sopon Deporma, tei Haiman Pajak sini Kontinent Krishnapuri Sabjuna ni chairman Monoranjan Deporma. Jotono khabai hamdaman yafaroi tei medicinal noani koidu abo nungthang all sarbilba medicinal no koidu je ang Koroksa Tripurama thani warrior sunui samutang thani bo awai tini ani egenso bunung kalai thangkha sabni udik kanagei sabni kok bai abo ini Koroksani no korotangso Koroksani egenso basa ge samahanya kan hune ani bu musil samane jago
abo saya ani bung sini aro osugni tongo oleni tongo ani bung tongo ani bung surya pratap jomatia ang khoroksa district ni member enggak ani ya bolote khoroksa bung sijunta tongo sini parani primary ni member karara ini boni bung sila zak zago ang media sinano koina musugo oh hai ereng video khai birthday ni khaina ni jaga ni video no tisagoi orani short khai ini public ni sang focus khai ni abna ngare ni sajai enga ni koi musun media sinano jate je tobui সঠিক tobui প্রমাণ abno nai samne nimthong tei srangsatino koimun abo media channel netrokte jate kobino phunna nimthong abni bangini ang asna ni koimun ani kokoro numtha Sini working president Ashok Dev Burma boni mungtui je allegation kamani amo totally false bo azaga thangma bukrui kebono dadak sidak bini dagi mungbai bo dagi dokmani krui tei bo thangi ni je kunor jaga thangmani bo proman krui amo hai proof sara amo hai news channel ni mani berai kna saya khlaibo onkhe soi srai ke sana bagai ang sini working president Ashok no jaya paito belai hambai ini je media channel lokno ini hedin bisokorban din belai din kaham din kaham ni dinano tini ani dinai ani ব্যক্তিগত আক্রমণ ani ব্যক্তিগত আক্রমণ থাইমানি যে কন্টেন্টারের মাধ্যমে আবন যে তিনি bisa koklok ni nangka dinaro phai oro sini media ni মাধ্যমে সম্পর্ক সাধারণ জড়ো phai mangga phai sini Pilihan Bishnupur Block Committee ni YTM ni President Mutongo sini Tilemura District Political District ni President Mutongo Sarpathonlal Diploma tai Tilemura Block Committee YTM ni President Mutongo ro tai sini Sabdunal Chairman Mugia kami Bogotongo tai ora YTM District ni Vice President hai toba Pilihan Bishnupur YTM ni Working President Mutongo ang sanamo tungoni ke mose tamuni kena tamuni naslemung je boga kan samtang kani ini mo hai klaya ni bung bai kaisa kuri ni matra belmu hai ba ani boro kaisa selemung kunugai news channel je sam sate odi jakha abon dina din khengma musungo contact darin samung khaitani sabo khaile sabo tamula boro boro ni bepar bahai klai kam mangkha bahai klai kam khaika je tini Subrata Debroma boto prokte kontraktor ang bo baita mo salai bo prokte kontraktor bo samutang sanai sathun kendo bo samutang samani ja bolo bini khi koro sabo dum sawai bo jani bo no khaine khaine ni naika a bolo bo sabo turmjak tong nakibe BJP ni borokda nakiba ano nasloi ini omo 2020 kisno boni area bisungoda ano taun khaine no sumui nai bo ba samung kham tangmani na hari sajai ngai jana aba klai madra be ni thangi dong isa sanamu songo kisa sanamu songo tam di mana hangnai mas ni je 29 Agustus je edisho je BJP ni program go approve tini uttomoran bu nomjai elaka abo asam bari kontin chiklayo aro kisu gotnamani aro ani bu involve khaja ani bu case yo tangi mana aro kendo ang thangjak grei